Salibonani bakwethu, igama nguZazalisa Khumalo, siyalamukela eMzinyathi Gardens. The reason why senza le video ngicace nje ngaphambili indawo enhle siyidevelopayo le eKensington. Siyenza le video ukuthi si-inspire abantu bakithi, abantu basemathebeleleni mostly ukuthi ba-develope ezindaweni zakithi. So iMzinyathi Gardens is a brainchild of mina and a couple of friends esayiqala nje kungathi ngumdlalo but kwagcina sokuyinto enkulu. So njengoba libona kuhle eKensington ungathi use-paradise lapha, it's sunny, nice weather, you know, you just love this place. Mawulapha nje you feel at home, you understand? So thina abanye we spent a lot of times overseas, then we decided ukuthi let's find a place whereby we can replicate the overseas lifestyle la eZim. So that's why selected lendawo. Environment naturally beautiful, best place in the world. So into esiyenzayo eMzinyathi Gardens ukuthi sithenge umhlaba esithi ngama-unserviced land ongaserviswanga ongakaze ube any development. Singawuthenga ke lo mhlaba sibe sesiwenzani, sesiwusevisa, sesiwudevelopa, yikho sesisakha khona kama-gated community lawo. So i-gated community yokuqala le kuthiwa ngu-phase 1 kuthiwa kwaNdebele. So into esiyenzayo sifuna nje uku-infuse i-culture in everything that we do, ngoba sihlalile isilungu siyasazi, we know that kind of lifestyle up to Z. Akula nto enhle ngakhona, isiko lethu lihle, sifuna ukuliphakamisa. So sesifuna nje ukuthi abantu babone ukuthi ukubambana lokudevelop indawo si-team i-impact yankhona, yabona. Sifuna nje uku-inspire everyone ukuthi nawe uma uyibona le video lapho khona udibane labafowenu, udibane labangani bakho, lenze something similar. I'm pretty sure singenza kanjalo sonke i-region yethu ngaphakama. So uphase 1 lapha sidibanise amagroup amanenganyana, safaka ijurawo lenkulu ukuthi wonke umuntu uzokwakha izindlu zakhe ngaphakathi. Sikhuluma ngabo nearly 200,000 izokwakhiwa la ku-phase 1 qha. So umuntu one uzobethola between 600 square meters and 1,000 square meters. So then that's enough for you ukuthi uwakhe nje i-townhouse, ube lo-septic wakho, and then obvious amanzi will make a plan ye-borehole, then we will connect it to borehole water, then ube nempilo yakho nje out of sight, away from everything, but with all the nature that you need around you. So yeah, sizolibonisa ke zonke indawo zethu. The main aim yale video njengoba ngitshilo uku-inspire ukuthi lawe lapho khona njengomntwana osemathebeleleni dibanani, libambane, lizama ukuphucukisa isizwe sakithi, ngoba singeke likwenza kanjalo no one is going to come and save us. Kumele thina sibambane siphakamise isizwe sakithi. So sizolibonisa nje yonke indawo, lama videos nama images akonke sikwenzayo. Siku-phase 1 kanje, kulo phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6. So sizolibonisa wonke lawo ma-phase, libone nje ukuthi sesihambe how far ngalawo ma-developments. Akulanto esi-special ngayo, akulanto esiyenzayo engathi i-too special, complicated. Yikubambana nje qha, i-unity yabantu bakithi eqakathekileyo. Uma singabambana kukhulu esingaku-achieve. So sifuna ukulibonisa nje leyo nto lawo ube inspired lapho khona. Alright ke bantwana besilo, selapha futhi. So lapha sifuna ukulibonisa lapha siko phase 2. Phase 2 tokwamthwakazi kaMzilikazi. uMzilikazi original silo, phela isilo yiso silo samabandla sisaziyo. Lokho kunye hayi politics. So i-original silo samabandla ke lesi i-phase sibize ngayo ke le phase ukuthi kwamthwakazi kaMzilikazi isilo samabandla. Then ke mawubona lapha uyabona ku-phase 2 lamkhulu. Emkhulu kanje yena ngaphakathi kwa-phase 2 lawo nearly 200 homes ezophuma lapho. So sidibanise lawo ama-unserviced stands sawenza aba yinto eyi-1 kuba yi-big gated community. Inalana into uyibona ku-phase 1, into ezakala ku-phase 2. Then ungajampela nje ngale kwendlela kuKwaNdlunkulu esikhosini. KwaNdlunkulu esikhosini kulapho ke vele ukuhlala khona isilo nakhona. So nakhona kule inamba ezizophuma lapho Themba ziyafika ku-100 and something. So i-opposite nje
emzini wesilo then ungene kwaNdlunkulu. Layo iphase enkulu ke yona ke ilamagetsi ke yona isichovile kancane kodwa nje zonke nje sizozidevelopa sifike kuleso stage. So into esizamayo ukuthi zonke nje ama phases ethu onke siwadevelop at a pace whereby wonke abe lama services afanayo, amanzi, imigwaqo, lamagetsi. All is possible ngokubambana nje. It's not like ukuthi sispend imali eziningi thina or sinemali eningi or sifunde kakhulu, asifundanga nokufunda. Kodwa into esiyaziyo lisoko lakithi cha. So into esiza manje ukuthi singabambana, ikhona into enkulu ephumayo. So sifuna nje ukuthi ukubambana kwethu kube lento enjani okuyikhiphayo. So mawulapha nje ngisesenta nje ama phase amaningi ngoba nje ngaphetshiya kwami ngale uzobona kulo phase 5 lo phase 4 nje sisidlule kuye masiza lapha ngale ngaphansi. So lokhu nje ngibonisa nje ukuthi lawe mntana kithi lapho khona ube kwazi ukuthi at least libambane lenze enye into nje ukuthi sidevelop indawo yakithi. Otherwise umfanekiso uzolibonisa nje yonke into. I think ama pictures yazolibonisa i-perspective yayo yonke lento engikhuluma ngayo. But a picture says 1,000 words, so ama picture hayi azochasisa kwengangochasisanga. Ingabi mningi kakhulu emazwini kodwa la nizozibonela. Ama videos wonke nje lama picture wonke azochaza yonke into. So mala kulokuthi mhlawumbe ukhona okunye ofuna ukukhomenta mawungabona lento or